Vanoi galin ni nalaya Japan gam Hiroshima le Nagasaki munte nia atom bomb ani ki hla chu in he su ke diwa he ahi le hi che atom bomb chu USA te hin ipidinga Japan gama ana hla khumu hamti hi chi video akona in he khom diwa he nabon chawin video tha ve ki dingin ka hen lim ki duvin ka channel subscribe nai lo hon subscribe na hin bol pi divin ka hen tim ki duvin he 1945 August 6 Monday ni khu chu ahin Japan gama Hiroshima khopi chu boina ima aumpun a weather mong zong anomin mulpanga chungtu ni hungso em sel chun khopi sung ahin salin zu lewa te hon asimpa wa choina in hamgin ngai ta tain a hamun apengla ala un a he jinglam nidan gi lingding a hitan government na tongding hole company na tongding ho jong ato na office mun chi adingin a che tawin a he nu te hon acha te ho thimjil namun ho a agatha un hiti chun lungmung selin ima he phalo in nom tain au mun he thimjil namun a first period ki patti la chu ahin wan thamzolama America te gal kap na hui kung Boeing B29 ki ti ahung len chu amu win he jinglam nidan git le minute som langa vel achun hichi hui kunga kun chun thil khat ahung khila amu win he ahin la gala kun gamla ta amu ahi ji chun ep hiding hamti chin ta in he thei pu win he hichi hui kunga hung ki hla sa thil chu atom bom ahi ding koiman anata san pu win he hichi atom bom chu ahung khi hla akun tul achu ka chu 43 second bo alun in he hichi bom hung khi hla chu tul ahin pha chun mit phet ka alo in Hiroshima khopi chu nelwam asu jing ta na he hichi bom pu ke gin le ahu ho achun a khopi asu sit pha jep na lo la mihim ho jong ha ta in asu kha na he hichi atom bom chun Hiroshima khopi in thupi ta ho jong nom ta in huipin amut set bangin ahu in amut segam ta na he a khopi a building thupi ta le lin ta ho jong asu segamin building a hi ti aki he thei mai in chenna na thei khat cha azaw ta pun he agammi lo thim ai thim ho zakhat la a som ku ho jong hichi bom pu ke chun athat gam ta na he hichi bom pu ke zo nung phat chom khat zo hin gu ahung zu kinin he aji chu hichi a hui thing lo tampi ho chu van lai zol a hui thing ho to akisu tu phat a chu gu a hin sim do a hin zu sa kit he hichi gu ho chu gu thing a hi kit pun gas phalo tampi a kon ki sim do gu a hi je in mihima dingin thina thei a hi kinin bompu ke a thilo mi izar hamjong hichi gu chun atha be kit na lain he Hiroshima khopi sung chu apumpin asahla jing in 4000 degrees Celsius temperature sang a asang phan he e hon tuisa e om jiu ho khu asang pen a 100 degrees Celsius bo he ahin hichinya Hiroshima khopi chu 4000 degrees Celsius lampe a asat chu agammi ho iti hin khu aman divem ga agya lewhen aha asat ding dan chu het su ke jing ding o he hichinya chun Japan mihim sang som git walamin thina anato in he ahi le USA le Japan hi agam mep a vet jing a jong agam hi akigama kigam la hin i ati le USA te chun Japan te khel chu hichi atom bom hi atha khumuwa mihim asang soma sima chu atha hamti abana hi inavet kit diu he vanoi galin nina 1939 lai achun Hitler hin Poland gam hi analan hiti chun gamdang danga jongal ahung umpan ta na he vanoi galin nina hi aliens lin chi ni ki ka a kidona gal pi hin exist le aliens ho ki ka a galin ta kha he Germany Italy le Japan hichigam thum ho hi ki gomuwa ama ho he exist power tia ki he alang khana Great Britain le Soviet Union chile United States hichi ho gam thum ho hi ki gom khomwa elite power tia ki he alang khat kit a France China ti ho gam ho hin alliance group ho ahin pan ahin lapan kit win he amasa ajo USA te hi hichigala kuna hi ki kang se ding go jing khat chu ahi win aji chu vanoi galin khatna laya jong chu galgu ha ta a anathu ahin hiji achu Europe le Asia gam ho to hin kitu mona imacha ne loading tia hi lunggel aneu ahin gala kuna hi ahi thei chana ki kang se ding ti hi ago jingu khat he ahin la Japan te hin Hawaii a US gambi Pearl Harbor kiti chu hetman lo a 1941 December 7 ni khu chun anabulu win he hichi zo a kuna chun USA jong gala hunglut kida hetai
tun Japan context ga vekit lewhan India gam pumpi British khutnuya an ombang chun early 1900 velaya chun Japan te vai hom nahi analin le nasata cho he 1940 chan ahin Indonesia Myanmar Cambodia Laos Vietnam chile China gam solam gam kai si le North Korea South Korea kiti hozo se hi Japan te vai hom na nuya an umsu ke ya he hitia chu gam tampi hi anala uwa anato pha uwa Greater Asia kiti sim do ding hi anatu mu he 1931 achun Northern China a Manchuria gam chu Japan ten ahin latawin he abanin thanglam kai a Laos le Cambodia gam ho jong la ding agong jingun hi jong le hechi gam ho hi French te khutnuya hi je in hechi gam ho chu la ding ati ule ama support na French te azom sat ungai ding a he hechi gam chu French Indo China tin jong aki hen he hechi ji chun 1940 in French te hi galin anasat tawin French Indo China kiti gam ho hi anato pha ki tawin he heti chun Japan gam jong wa noi galin ni nala in ahung pangtan he hechi ka la chun Europe gam lama hin Hitler in gal ahin panin gam le territory neu cha cha ho aban banin ahin lapanin he alang khana Japan ten Asia gam ho aban banin ahin lape win ama ho thunei na noin aban koi koi tawin he hechi Japan te thil bol hi USA ten amu wa ahet wangun ama ho to kimai tu a gala kisat pidin ananum hi be on he USA ten Japan te akicha jewa gala asat lo ahidi pun he ahin la hi che thil bolo asu tang na dingin ipiham khat bol te din wang angai tu na he hiji chun ama sapen in America in economic action ahin lapanin Japana poimo ta thil export a bol ho chu anasu hai pi win he hechi thil ho chu copper iron steel ti ho jong he chukeu hilo a thau jong he ahin Japana ki mang thau zakhat la a 80% ho he America akuna hin ki pulu nge na he hechi chu USA in Japana thau export a bol chu asu hai pi phat in Japan ten ha sana na sata tu ta win he Hia chun USA in Japan koma thau ka hin pi zom diu na deyu le China gam neu khat na la ho khu na le pi diu aban le Germany le Italy gam to na ki khut zop naw jong nanga diu a hi ati pi na he ahin la Japan ten anu pi kit povin lampi dang khat zo a hol zo tawin he Malaysia le Indonesia gam te ni hi thau hau ta gam ahin hiji chun hechi te ni gam chu kilale thau num ta a ki muding a hi tin hechi gam te ni chu la ding anago win he ahin la Indonesia hi Dutch te khutnuya umahin Malaysia hi British khutnuya ahi zin baichan amo la zo puwin he aji chu Dutch le British hi America te to ki khut zo gam hi chi kin hon he hiji achu British le Dutch gam te ni asu khaule America ten ahin le thu diu hi ti chu a het saw he Japan te hin America te hi thang phung a gal a sa dinga azolo diu a hi ti a het saw he hiji achu agu a bulu ding plan agun jing he hiji chun 1941 December 7 ni ho chun Japan in USA koma warning imacha bolowa US territory Pearl Harbor kiti hi anabulu un anano humun anala pi tawen he hicha hi Japan ten Navy aircraft zathumle somnga amanawa Pearl Harbor kiti hi bom tampi ahi sawa anabulu he nidan ni ka sungin US Navy kung in nei somla kole hui kung zale somlagi chele US sepai sang ni walamin thina anato na he hichimun abulu zo chomkha zoin Japan ten Philippines jong anala pai pai kin na he hichithil su ji hin America in Japan chunga gal aphung do ta na he hea kuna chu USA jong wanoi gal lin ni na a hungzawa he tai chubanin Britain le China in jong Japan chunga gal aphung do ta we na he alang khana Nazi German hon USA chunga gal ahin phung do ki win he hiji chun 1941 ki chai kun lam chun hichi gal pi lin na sata chu anachi hlai na he aji chu gamlin ta le hata ta ho ka a gal ki bol tu khuma na sata a anki dowa he hiti chun akumin ha ta in ahung ki sat tu un 1943 kumin Italy te chu anaki pilhaun abanin 1945 April 30 ni ho in Hitler ama anaki that kin in hiji chun Germany te jong anaki pelha ki tawin a he hitia chu exist power gam ho akipi hla ta jeun a hiding bang ta in ha zo puwin exist power gam Japan bo akipi hlo aum ta na he Japan te hin special military unit khat anei win
ama ho chu Thusim Sudan akiti na hi hichi unit a sepai ho ahin hui kung tol ho ahin am ho hi sepai gumma ma jeng yen a hevin USA gal kap na kung in nei ho chu hui kunga abo khum wa am ho zauna a thingam a pangen cha hevin he leichunga gal kap na teng ho nui jinga jong bom apu wa akitali sa ngam jeng o he hichi unit a sepai ho hi itia hiti han san thei ham itile ama ho hi neucha hi wa kuna gal lampang gal kap dinga hoi ta training hinki pesangen hi vin he hichi ahin ama ho aneu wa kun anaki hilu khat chu ahile galmun a thingam a agalte thana dinga ama le ama ki that ngam jing ho hi alhagau wan gam lu de hi tia anathumok hoi selo he hiji achu hitia hi hangsan ta agal anapangu he Japan le USA ki dona achaina pen hi Battle of Okinawa akitin hichichu Okinawa Island muna 1st April 1945 akona 22 June 1945 chansunga hi aneki do wa hi hichi Okinawa Island hi Japan gam thanglam kaya umahin hichi gammi ho ahan san theida nu chu numei chapang ho geya jong galmi khun a kipido ding nom lo a agamle anama dinga thingama pangen a hi win hi hichi gala chun USA sipai sangsom la sang ni walin thina anatu in sangsom nga walam anaki sukhaw na hi alangkhana Japan te mihim lakhat le sangsom vel in thina atuun Okinawa Island a mihim zo si zakhatla a 65% tabang thiwa hetai hichia thihola hin mitham tampi jong azaw na he hia chun Japan ten jong hichi island neu cha hu bit na ding mai mai a igam mi hizat in thina atu a agam dang hu bit na dinga jong tampi in thina a hin tu be ki dingu hi iti sutanga thei ding hamti a hin ngai tu tha kinun he galsung 12 April 1945 achun US President Franklin Roosevelt hi anathita na he hiji chun Vice President Harry S Truman hin apan mun analuta na he e achun Harry S Truman lam kai na in US le Japan ka gal su tang na din ki hona ananai jingun ahin la Japan gamwai pu chengkai sek kitipa inwang kathi chana gal ka sa ding hi tin anapang cha he jeng in hiji chun gal akinga theidi tapun he he akon chun USA te hin agu in hichi atom bom ho hi man cha a gal su thip ding ngai tu na in ahin simpan tawen he hichi abom simu chu 16 July 1945 in New Mexico a tes anabolun analo thengun he hia chun amahon hichi atom bom hi Japan gama iti hla ding ham a hi lo le hi bang tha ha mi tha thei bom hi hla khum di ham hla khum lo ding ham ha ta in anaki gel boyun he hiti chun bom alha khum masangun achai na dingin gi na last warning khat akipi hla na divin 1945 July 26 ni in US President China President le Britain Prime Minister to ki tho in Japan ho akipi hla na diu thupi lekha khat anathot uvin he Japan te chun hichi lekha a kisun ha ta le na sata atom bom hi anei diwa anata san lo je un hichi warning lekha chu anasan pi tapu win he hiji chun US President Harry Truman in 3rd August 1945 ni ho in Japana atom bomb hla khum na dingin thupi ananei tan he heti chun 1945 August 6 ni ho in Boeing B-29 kiti hui konga hin atom bomb little Boeing kiti chu ahin povin Japana Hiroshima khopia anala khum tawin he heti thil so a Japan mi asang asom sangja a athi ta wangun Japan gamlam kai ho cho akipe hlanum nai povin he hiji chun Hiroshima a bom ki hla ani thum zo 9 August 1945 ni in US in Japan gam Nagasaki khopia atom bomb fatman kiti chu B-29 bombers hui kung homa ma ahin puun ahung hla khum ki win he he azong chun apet pen in mihim sang som liwalin thina anatu kinin he 6.7 km kolka sunga in le lo mihim le gancha zo se thingle gu abon chan budwai asu jingin he hechi thil so akun Japanese Council hon kipi hla na ding ahin ngai tu panun agam lam kai gu ho ka achun kipi hla ding le kipi hla lo ding vote anala win a hi le mi thum anomun mi thum ma anom lo a kit na layun he hiji chun akipi hla theidi nai pu win he alangkhara Japan gam phabek Soviet Union hon anala anato pha kit ka wen he
alang tu a ti chu America ten lang khat a Soviet Union in khatlama kun a hin no to jing phanon kipi hla din na na in ahung kinuk tu tawin a he Japan te hin agamuwa atom bomb ki hla ji a gicha wa kipi hla u hilo a he alang tu gela galin a hin no khum phatwa agam mi nu naw chapang ho gen thei ha sat thu ding deilo ji a kipi hla ham hamu a hin Japan te hi gal masang anung chon ding mi wang hello a he kipi hladinga thu a hin hla sa uzong hi agam Japan sepai ho nom nai lo a he aji chu thi chana gal sa dinga kipi do a hitan aso pi o naw te ho phula dinga ki gong jing a he agam thu nei vai hom ho thunun zala anaki tim ha ma mo he hetia chu hichithil su ho jo si je a hi Japan gama atom bomb anaki hla lo a he dunia dingin hi chan cho hetai in video kit ting laki mukit dingin kahin tim win na bon chawin stay safe and stay blessed